Ngiyanibingelela abathandekayo kulolu suku olubaluleke kakhulu emlandweni wethu. Lapho uNkulunkulu esiphe inkonzo yokuba noma singahlangene ngokwenyama kodwa sihlangane ngokomoya, wasixhumanisa ukuba kule nkonzo yePhasika lapho esithola khona amazwi ayisikhombisa akhulunywa yiNkosi uJesu esiphambanweni. Oqala amathathu wayikhulumisana nathi njengabantu, ebese kuthi awu-4 ubuso bakhe wayesebhekise kuBaba uNkulunkulu uyise. Ngakho-ke nathi ngiyafisa uba ngesihlephulelane sikhumbuzane lawo mazwi abalulekile empilweni zethu. Ngaphambi kokuba ngikhulume ngalawo, funde izwi lokuqala, cela Baba sikhuleke. Egameni likaYise, likaNdodana nelikaMoya Oyingcwele. Xhumana nathi Nkosi usemazulwini. Yenza lamazwi abe imbiliso ezovuka ngaphakathi umuntu nomuntu. Ngegama leNkosi yethu Jesu. Amen. Izwi lokuqala walikhuluma esesiphambanweni sithola ivangeli ngokuloba kukaLuka 23 verse 34. Amazwi akhe athi, Baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Kulesi sithuba abangcwele basebekwenze konke bembethela kuze kube khona nombhalo ababemkholodela ngawo. Baze bebalana nangengubo zakhe, benza konke, kodwa wenza inkonzo engajwayelekile eyisifundo kithi. Kuba bonke lobuhlungu ababemzwisa khona, behambe naye ubusuku bonke bemhlumeza, lapho okwazi bafika khona abamthwalisa nje isiphambano, kodwa uthi Baba abathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Inkonzo yokuthethelela esiyithola kuleli zwi. Bathandekayo, sekunesikhathi esiningi sikhuluma ngale nkonzo. Sathane wenza ukuba singavumi ukuba singene kule nkonzo yokuthethelela. Ngakho kuJesu bayisibonele esihle kithi nathi kuleli Phasika lapho khona thathi indawo uthi Nkosi ngicela ubathethelele, ngoba akekho umuntu nomuntu unomoya abhekene nawo, unenkinga abhekene nawo. Sathane uyamlinga ngendlela ezahlukahlukene, kodwa phezu kwakho konke inkonzo yokuqala thatha inkonzo yokuthethelela. Ngathi uNkulunkulu sisadlula kuleli zwi, uNkulunkulu ngayilekelela impilo yami nempilo yakho. Izwi lesibili esizothola uye uma uLuka 23 verse 43. Lapho kwakukhona izelele sezimbili, esinye sosibethela ngosokudla, esinye sibethele ngasokunxele. Esinye sakhulumisana nesinye ngesikhathi simbhinqa uJesu sithi sikhulule ukuze nathi sikhulule. Lesi singapha ngasokunxele masikhuluma lesi sithi kulesi sinye, awazini ukuthi thina sikulokhu nje ngenxa yesono sethu. Mayiqeda ukukhuluma nalo
selele sesinye ngokhulu ukuthobeka waphenduka ubheka kuJesu wathi iluba uzongikhumbule Nkosi lapho usufike embusweni wakho. Ela Nkosi ukuba ungikhumbule lapho usufika embusweni wakho. uJesu waphendula wathi ngiqinisile ngithi kuwe namhla uya kuba nami eparadise. Bathandekayo, sithola isifundo esikhulu kulelisu. Lesi selele sesinye sasikholonda, kodwa lesi sinye sasithoba savuma isono saso. Sasesiphendula kuJesu. uJesu akazangabalele emntwana. uJesu akazabuze umuntu. Kodwa ngokukhulu ukushesha uJesu wathi kuso, bheka namuhla izuka nami nawe kulesi sikhathi nxa abathandekayo singavuma iziphambeko zethu. uJesu uyimisele ukuba asithethelele iziphambeko zethu. Siyadlula amangcwele uma usuyithathile le nkonzo, size ezweni lesithathu okuyizwi lokugcina emazwini uJesu owakhuluma nathi. Sibheka lapho uJesu uyinhloko kwabo, ngamanye amazwi indodana yokuqala, wenza yonke imisebenzi ekhaya. Kodwa mase siphambaneni mayibheka umama wakhe uMariya nezihlobo zakhe, kukhona noJohane owayemthanda ongumfowabo. Yambona uJesu yakhala, yavuka le nkonzo kuye. Nanga amazwi awusho, mame, bheka nansi indodana yakho. Wantu ukubheka umfundi, wathi bheka nangu nyoko. Bangcwele kule ndawo sithola lapho uJesu esikhokhela thina sonke. Wayethi uJesu ukuthi njengomzali wayekhathazekile unina ebona yonke imisebenzi eyayizonziwa nguJesu, ukuthi manje usazosala nobani indodana yakhe owayinikezwe ubaba uNkulunkulu ngesimo sikaMoya Ngcwele isiyamshiya. Ngakho ngoba wayengafuni unina balise ngaye, wamsa kumntwana umfowabo, wathi mfowethu ngicela ngihluphekeni zonke ekade kwenze umama nomfowabo. Lithi izwi khona la wathi masekwenzile lokho umfowabo wamthatha uJesu. Lapho sithola indaba yokuthi abantwana kunenkonzo ekufanele ukuba yenziwe ngabantwana kubazali babo bababhasoke. Ebese ukuthi abazali nxa abantu bethu abathandiwe sebehambile asingahlali sibalisa ngabo, ngoba uJesu noba uNkulunkulu uthi bayeke balele baphumule ngokuthula. Nathi siyakwenza lokho kulezi izikhathi. Hanjelo bazali, hanjelo bafowethu, ubalise qha ngeke aphumule ngokuthula. Udinga thina esikhona sihlale njalo sibambisene egameni likaJesu. Amen. Bathandekayo, siyedlula siya ezwini lesine lapho sibona uJesu esephendula amabombe esebheka kuBaba uNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu ngehola lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu ethi, Elio, Elio, lama sabbath. Ukuthi Thixo
Thixo wami umshila. Masibheka kule ndaba sibubana ubaba uNkulunkulu efulathela uJesu. Yini bathandekayo yimoba uJesu engenacala kodwa wayithola isono sami etholela isono sakho. Uzithwele ngoba bathandekayo umuntu nomuntu mayihamba emhlabeni uzothala izinto abezenza esaphila kodwa ukuhle sikuzwayo kunjalo uyamemezwisa Eliyo labasabathe Baba Thixo wami umshila nawe kuleli hora nami sisekumzuzu wokuba simemeze uJesu. Okuhle uJesu akakhathali nxa ubiza uyasalela noma ngabuza leziphi izona ngingakhathi kwabanye bazivumani izona komunye manithethelele uthi noma ngabe izibomvu inqobo uma nimemeza uJesu wamemeza ubaba uNkulunkulu wamlalela nawe uzomemeza akulalele uNkulunkulu andusisi sisezwe lelizwi siyadlula bathandekayo siyemvuselelweni yezwi lesihlanu esithola evangelini ngokuloba kukaJohane uNgcwele isahluko 19 ivesi lika 28 itizwi emva kokuhlupheka konke uJesu wayehlupheke ngakho. uJesu sekufezeka konke wamemeza wathi ngomile. Cela masuke engqondweni yakho nasemcabangweni wakho ukuthi lesi sikhathi kwakunosisi ehluphekile lokho esuku wonke umzimba wakhe engazange athole lutho kuthiwa bambeka bamlethela nenhlamba kodwa babengaqondi ukuthi mayithomile omile akukho kunye bathandekayo wayesomele ukuba abe seneduze noyise uThixo wethu uNkulunkulu wethu omdala wesizwe ngomile. Angazi bona lapho khona umele yini ukuba seduze noNkulunkulu noma khona izinto zomele athi Jesu ngelilanga mayikhuleka noma eshumela athi khona nomile athi akese uzophuza ngoba mayiphuze kulamazi akasophikayo ngomile. Yini wena oyomele uNkulunkulu mangathi ngakusiza usaqhubeka impilo yakho yonke sibomele kuNkulunkulu kithi sibomele ukuba seduze noNkulunkulu especially kulezi khathi esiphila kuzo. Bathandekayo uNkulunkulu akusise nisa monyonga lelizwi lehlanga sesingena kwelesithupha iswileke ukuthi ngesikhathi ethomile bamlethela iwayini kodwa elalibaba wabeka lelizwi ngesikhathi bemphoqa bemphisa kulo kuphelile yizwi lesithupha lendodana kaNkulunkulu engenacala kuphelile. Yini eyayiphelile cela moya
umoya wethu nomoya wakho uvuke. Kwakuphele inkonzo owayizele emhlabeni. There was the mission owayizele yona. Yini oyizele ukuba mina nawe sibuye sibe nobudlelwane noNkulunkulu. He was the reconciler phakathi kwethu noNkulunkulu. Ngamanye amazwi, wonke umuntu ozele une-mission, une-assignment anikezwe yona. Angazi ukuthi mina nawe siyosho njengoJesu. Ngelinye ilanga masithi umntwana mayizele uzalwe efumbethe. Yini elifumbethe? Ufumbethe ubizo noma ufumbethe umsebenzi azinikeza wona. Njengobathi uJakobe ongcwele ukholwa okungenamsebenzi kufile. Uthi uJesu Nkosi konke owanginikeze khona ngikufezile kuphelile. Wena nami siyayenza inkonzo esiyothi makufika isikhathi sokubizwa sithi baba uNkulunkulu konke obungithume khona ngikufezile, ngikwenzile kuphelile. Ilawo izwi lokuthi qaphela ukuthi yonke into onikezwe yona. Sithi izwi lenkosi sokhele isibani sibeke ngaphansi kodwa sibeka phezulu kwesitsha ukuze sibakhanyisele bonke abantu. Siyabonga izwi lesithupha leli. Kwangathi uJehova usanilalele angayisiza impilo yakho, ayisize impilo yakho. Sisiza ezwini lokugcina inkosi eyakhuluma. Lithi kuleli izwi lesikhombisa uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ngiyanikela umoya wami ezandleni zakho. Baba, ngiyanikela umoya wami ezandleni zakho. Siyabonga bathandekayo. Akuvele kumnandi ukuhamba kwekhona. Simbona uJesu esurrender enikela. Ethi ngiyawunikela ngoba emva kwalokho waphikisa ikhanda wafa. Kodwa sewunikele ingoba wayekwazi ukuthi konke wayethunywe khona wayekufezile. Mina nawe sizonikela yini? Umphefumulo wakho, umphefumulo nowami ngiyanikela. Bazalwane, wangathi le Passover noma leli Phasika belingenza ingqondo zethu zishintshe. Singathi ngoba sisemakhaya sidlinze ngempela. Lithi izwi lenkosi ubusisiwe uzalwa amazwi awenze. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga oyingcwele, ngiyambonga ongabonakali, ngiyambonga oyisiqalo noyisiphetho. uNkulunkulu ngathi amabusisa lamazwi enze ngawe sizobonana emoyeni kusasa ngeSabatha lapho inkosi izovuka. Izovuka kusasa ntambama lokho nje bashona besivuka. Ingakho ma befika uMaria ngosuku lokuqala bafuna umanani ethuleni. Kwangathi nawe masi Sabatha lisedlula impilo yakho ingavuka noJesu. Ela nesiphakamise inhliziyo zethu.
wethu siyabonga wena umdala wezinsuku siyabonga Thixo wena ukhona eqaleni ukhona namanje wakhona nanini sibonga baba isipho asiphangaso athi uJohana beka uNkulunkulu walithanda izwi kangaka wanikela ngendodana yakhe bonke abakholwa yiyo abanakubhubha kepha babanokuphila phakathi izwi lakho linamandla izwi lakho liyaphila izwi lakho liyinkemba ehlukanisa ndawo sonke nabo abantwana bakho basemakhaya basemotweni basendaweni ezahlukene yena Nkosi Jesu ube khona phakathi kwenhliziyo zethu noma sihamba kulesivunguvungu salomlilo baba ngegama elinamandla likaJesu waseNazaretha ngalelo gazi sifafaza amakhothama onke ngalelo gazi sinqoba nale virus sithayina amandla ngoba ngigazi likaJesu laqoba uNkulunkulu makaNkosisi bathandekayo uNkulunkulu makaNkosisi uNkulunkulu makaNcine uJesu yakuthanda imani isibindi uzovuka kanye nathi siyongena ekhaya